Rate is 400.100. Kubera ibuye abantu baramarana hagati yabo amaraso akameneka. Bitari iby'uyu munsi gusa, ahubwo ni kuva kera mu myaka by'ibiri 5000 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, zahabu zivumburwa bwa mbere nk'amabuye y'agaciro gakomeye. Icyo gihe ubwami bukomeye bwayoburaga ingabo zabwo n'intwaro zihagije, bagatangiza intambara yeruye bagamije gusahura ubwami bundi, bagapakira zahabu n'ibindi by'agaciro byose bagatwara. None n'uyu munsi zahabu ziracyafite agaciro nk'ako zahoranye kuva mu myaka ya kera zivumburwa bwa mbere, kuko n'uyu munsi ibihugu bijya mu ntambara bikarwana, ivumbi rigatumuka, bipfa gusa amabuye y'agaciro y'imboneka gake mu isi. Ndetse mu birombe bicukurwamo amabuye haba harinzwe bikomeye n'abashinzwe umutekano baba bafite intwaro rutura, babiteguye kumena amaraso y'uwatinyuka wese kuvogera aya mabuye, kuko bizwi neza yuko yifuzwa na buri wese mu isi hose. Iyi ni zahabu, gushashagirana nk'uko imirasire y'izuba, ikimenyetso cy'agaciro n'imbaraga ntagereranywa, igaha ijambo uyifite akavuga, kandi ijambo avuze rikumvwa na buri wese mu isi. Ubu bukaba uburyo bwa mbere bwizewe ibihugu n'abaherwe ku rwego mpuzamahanga bibikaho ubutunzi bwabo, bitandukanye n'amafaranga y'impapuro aba ashobora kuba yatakaza agaciro nyuma y'igihe runaka. Iri buye isibye kuba ari iry'ibura, riranahenze ku rwego rwo hejuru, kuko dushingiye ku makuru duhabwa n'urubuga Max rukora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, ikiro kimwe cya zahabu kigurwa hagera ku bihumbi 110 by'amadolari y'abanyamerika, aya akaba asaga miliyoni hafi 150 y'amafaranga y'u Rwanda. Ubu ni ubwiza ntagereranywa bukoreshwa mu gukora imikufe n'imitako yo ku mubiri. Iri buye rikifashishwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'amatelefone na mudasobwa, mu masaha, kugeza no ku binyabiziga, ariko byose bihuriye ku kuba byigonderwa n'abajejeta rufito gusa. Ariko se mu by'ukuri aya mabuye avahe? Atunganywa mu buhe buryo? Muhaye ikaze mu isi y'ifaranga rivuga riranguruye kurenza andi majwi. Iki ni ikiganiro Business Chat mukurikira kuri BTN TV. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubiza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. I kind of think that gold has an allure that is rooted somehow in our collective unconscious. If you ever look at gold, it's an extremely beautiful. I mean, I'd rather have a gold coin than a mass of paper dollars. Gold was the ultimate guarantee of national survival. Zahabu yabaye y'agaciro ihinduka kimwe mu bice by'ubuzima bwacu guhera igihe kiremwa muntu twabaga mu buvumo mu myaka irenga 2000 ishize. Zahabu zahoze zikoreshwa mu mikufe n'imitako by'abaherwe n'abayobozi ku rwego rw'isi, zikanifashishwa mu icurwa ry'ibikoresho bigiye bitandukanye kugeza ku by'agaciro bikoreshwa mu nsengero n'amadini. Imyaka irashira indi gataha, isi igakomeza guhindagurika, ariko zahabu yo ikomeza kuba zahabu, ikagumana gushashagirana kwayo kuko niyangirika. Ubyumve neza ko zahabu idakozwa iby'umugesi, ariyo mpamvu kuva muri iyo myaka yose kugeza n'uyu munsi aya mabuye ni ikimenyetso cy'imbaraga n'ubukungu ntagereranywa. Izi ziboneka kure cyane munsi y'ubutaka mu bitare n'amabuye bigiye bitatanye. Gusa uko imyaka amamiliyoni yagiye ashira, amazi n'imiyaga byagiye byoroshya amabuye y'ibitare. Amwe muri yo atangira gushwanyagurika, maze zimwe muri izo zahabu zitangira kujya zizamuka zikaza hejuru y'ubutaka, zikaboneka ku nkombe z'imigezi. Ubyumve neza ko ubu kubona zahabu bisaba gucukura intera ndende y'ubujyakuzimu, byanaba ngombwa imisozi bikekwa ko iri hejuru ya zahabu igaturiswa cyangwa se igacukurwa mpaka zahabu zihabonetse. Gusa kubona aya mabuye bica mu nzira igoye cyane, isaba gutegereza no kwihangana. Mu 1848 muri California mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
bwa mbere mu mateka mu migezi yaho hatangiye kugaragaramo amabuye ya zahabu abonwe bwa mbere n'umubaji witwaga James W. Marshall wari mutegura imbaho zizifashishwa mu gukora ikiraro cyambukiranya imigezi, maze inkuru iragenda iba kimomo yuko muri aka gace habonetse zahabu mu migezi yaho. Ibihumbi byinshi by'abanyamerika bitangira kwimuka byerekeza mu burengerazuba ahari iyi migezi irimo amabuye yisukwayo mu ishusho itagira uko isa, ishobora guhindura ubuzima bw'uyifite. Muri iyo myaka abantu benshi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Amerika y'Epfo, Uburayi ndetse n'Ubushinwa wongeyeho na Australia bataye imijyi yabo iragenda isigaramo ubusa, bati imirima n'amatungo yabo bose bafite byiringiro byo kuzakizwa na zahabu. Gusa ariko ibi bihumbi by'aba bantu bose bazindukiraga mu migezi ya California, hari igihe bwarendaga bwira nta n'umwe muri bo ubonye zahabu niyo yabipima n'igarama rimwe. Ariko nanone icyo babaga bizeye nuko inshuro imwe gusa kuri bo yabakura ku rwego rumwe ikabashyira ku rundi rwisumbuye. Ibaze ko California mbere yo mu 1948 yari akagigi gato gatuwe n'abantu 1000 gusa, nabo biberaga mu majyaruguru ahitwa San Francisco, ariko nyuma y'imyaka 2 yonyine habonetse zahabu. Muri uyu mujyi abari bahatuye bavuye ku bantu 1000 baratumbagira bagera ku 90,000 birenga, binatuma California ihinduka leta iri muri imwe muri leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 mu 1950 California ihinduka leta ya 31 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongera ku zindi 30 zari zigize iki gihugu muri iyo myaka. Kubera iboneka rya zahabu ndetse no kuba yari leta imwe yonyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itarakorerwagamo ubucakara, ibi byatumye ahantu haturwa n'abaturage benshi kugeza ubwo mu 1860 nyuma y'imyaka 10 gusa leta ya California ibayeho yari maze guturwamo n'abarenga 379 birenga. Muri iyo myaka mu migezi ya California hakuyemo ibiro birenga 340 bya zahabu zifite agaciro ka miliyari 37 na miliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika. Gusa ariko uyu munsi zahabu ntizikihaboneka mu migezi yaho mu buryo bworoshye nka mbere, ahubwo bisaba gucukura hasi cyane ahari itaka n'amabuye atarigeze ahura n'izuba na mbere. Ubyumve neza ko uyu munsi kugira ngo haboneke ikiro kimwe gusa cya zahabu bisaba gucukura, kurunda no kwimura itaka byibura ripima amatoni 90 ku matoni 120. Ariko ibi nanone nibituma habaho gucika intege mu bucukuzi bwa zahabu nubwo busa nk'ubugoye cyane, ahubwo umunsi ku munsi hakomeza gukorwa imashini zigezweho zifitemo ubushobozi bwo gutahura ahantu hari imisozi iri hejuru ya zahabu, hagakoreshwa imashini nini cyane zaremewe gucukura zikagera munsi muri metero 100 y'ubujyakuzimu. Wongeye izindi mashini zigezweho zitahura zahabu mu itaka riba ryacukuwe rikazitandukanya n'iryo taka n'amabuye bindi, maze rero iyo nzira ndende yose isa nk'igoye ikaba kimwe mu bituma zahabu iyibonetse igera ku isoko ihenze ku rwego rwa nyuma, naho ko guhenda kwayo kugatuma nta gucika intege kwabaho muri ubu bucukuzi ndetse no guhiga zahabu mu misozi. Ibaze ko buri mwaka mu isi hose hacukurwa toni 5,000 bya zahabu ziva munsi y'ubutaka bw'ibihugu birenga 70 mu isi hose, buyobowe n'Ubushinwa bucukurwamo toni 400 buri mwaka, Australia igacukurwamo toni 330, Uburusiya bukavamo toni 300 buri mwaka, bugakurikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika icukurwamo toni zirenga 180, Canada toni 220, Ghana toni 130 na Afrika y'Epfo ivamo toni 90 buri mwaka. Naho ku mugabane wa Afrika ho hacukurwa 20% kwa zahabu zose ziva munsi y'ubutaka bw'isi, kuko hava toni 700 buri mwaka, ahanini ziva mu bihugu nka Burkina Faso, Zimbabwe, Uganda, Tanzania, Mali, Sudani y'Epfo, wongeyeho Afrika y'Epfo na Ghana. Uganda nka kimwe muri ibi bihugu bivamo zahabu nyinshi ku mugabane wa Afrika, ahitwa Kayonza Kitumbi ni kimwe mu birombe binini bya zahabu muri iki gihugu cya Uganda. Aha abantu benshi bahurira muri aka gace bashaka ibuye ry'agaciro rya zahabu, kuva ku bana bato bataranamenya no kuvuga amazina yabo neza kugeza ku basaza, bose bahora bacukura banashakisha mu migezi no hafi yayo, ibintu bakora nk'akazi ka buri munsi guhera mu gitondo kugeza bugorobye. Ababyeyi bashaka uko batunga imiryango yabo, ndetse abana bato nabo bashaka kugera ku nzozi zihambaye binyuze gusa mu ibuye ry'agaciro rya zahabu. Muri aka gace n'uduce tuhegereye, abana bato benshi bareka amashuri maze bakerekeza mu migezi kwihigira zahabu ngo babeho. Gusa kuri aba baturage bibera muri iki cyaro, zahabu ntivuze imbaraga n'agaciro gahambaye nk'uko ahandi bimeze, ahubwo bazishaka kugira ngo babeho kuko bahembwa amafaranga make cyane. Ibi byose bitangirira mu ihiga rikoreshwa hifashishwa utwuma twabugenewe duhiga zahabu munsi y'ubutaka, twazibona maze tugahita dusona
rukamenyesha abacukura yuko aho bageze munsi y'ubwo butaka hari zahabu. Aho hantu kandi hagahita hatangira gucukurwa igitaraganya. Gusa uku gushaka hacukurwa zahabu si ibintu bibarwa nk'amahirwe, ahubwo aba ari abahanga cyane mu gutahura ahantu nyakuri ho gushakira. Abo bacukura bakoresheje ibikoresho gakondo gusa, hakaba n'ibyago byinshi by'uko muri iryo cukura hashobora kubamo itenguka rya hato na hato, kandi buri hantu hose bagiye bacukura hagafatwa nk'umukino w'amahirwe, kuko habashobora kuba habageza kuri zahabu, kimwe nk'uko bacukura bakagenda bagera kure hashoboka nta garama n'imwe barabona ya zahabu. Bacukura ahantu harehare hashoboka ku buryo bageramo hasi bakoresheje imigozi, bagashokamo hasi kure cyane aho urumuri rw'izuba rutagera, ahari umwijima ku buryo bibasaba gukoresha urumuri rw'amatoroshi, bakagenda bamenagura ibibuye bafite icyizere cy'uko baragera kuri zahabu. Iri taka ryose bacukura rirazamurwa rigashyirwa hejuru, maze rigashyirwa mu byuma by'ikoranabuhanga bitahura zahabu ziba zihishe muri iryo taka ryose. Bivuze ko rero utamenya niba koko ibyo bakoze byabyaye umusaruro paka igihe itaka ryose ryanyuriye muri izi mashini. Birashoboka ko iri taka riba ryabonekamo ubutunzi kimwe n'uko nta cyaba cyabonekamo. Iri taka kandi rizenguruka muri izi mashini zose, rigenda ryivangura rikavangwa n'amazi kugira ngo zahabu aho iri ihite yigaragaza. Zahabu iva muri izo nzira zose ibihenze cyane, kuko ikiro kimwe kiba kigurwa miliyoni hafi 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyamara abacukurira itaka bo bahembwa $1 kuri 2 buri munsi. Ubwo ni amafaranga ari hagati y'1500 kugeza ku mafaranga 2500 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni nuko ahenshi biba bimeze ku mugabane wa Afurika, kuko abacukura bishyurwa amafaranga make cyane ugereranyije n'agaciro nyakuri ka zahabu baba bacukura. Ariko nanone ibi bitandukanye n'ibibera hanze ya Afurika mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko bakoresha imashini zigezweho zabugenewe muri iyi mirimo yose, binihutisha ibi bikorwa, kandi ibi byose bigakorwa nta ngaruka mbi biteje ku bidukikije. Mu bice bigiye bitandukanye bya Amerika nka Nevada, ahaba imisozi icukurwamo zahabu, usanga batega ibiturika ku musozi wose bakawurimbura bakoresheje imashini zicukura zikagera byibura muri metero 15 kuri metero 30, maze hagakoreshwa icyuma kiba kiri kuri izo mashini kiba kikaragana imbaraga n'umuvuduko byo ku rwego rwa nyuma, ku buryo zimenagura amabuye yazitambika muri izo nzira zo gucukura. Maze rero iyo myobo yacukuwe hagashyirwamo ibiturika, maze abacukura bagakanda imbarutso, agace kose kakarimbuka, amabuye manini yose agahinduka ubucecete buto cyane. Ibi rero bituma byoroha gutahura zahabu muri iri taka mu nzira ziri buze gukurikira. Iyo ibyo birangiye, iri taka rirapakirwa mu mashini zivangura itaka n'amabuye, maze bigakorwa byitonze kandi bikagenzurwa mu buryo bwuzuye mu kugabanya ibyago byabamo. Maze rero iryo taka n'amabuye bigapakirwa mu makamyo manini cyane abasha kwikorera amaduzeni y'amatoni y'uburemere. Izi kamyo maze zikerekeza ku murongo ahabugenewe, ahari imashini zitunganya zikanorobanuramo zahabu muri iri taka ryose. Gusa ariko muri buri toni imwe y'amabuye n'iri taka haba harimo 0.5 bya zahabu byonyine. Bivuze ko garama imwe ya zahabu iba yihishe mu biri bihumbi byinshi by'iri taka. Ubyumve neza ko no kugira ngo izo zahabu nye nazo ziboneke ari uko bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, naho ubundi amaso y'ikiremwa muntu yo nta kintu yakwiboneramo pe. Iri taka n'amabuye byose binyura muri izi mashini zikabisya kuri rwa rwego rw'uko bihinduka nk'ifu, maze ibyo byasoza izi mashini zikongera amazi muri izo nzira zose, maze ibi bigahita bihinduka nk'icyondo. Ariko imashini igakomeza kubivangavanga cyane, maze muri uko kuvanga imashini ikagenda itandukanya zahabu n'ibindi byondo bidafite agaciro. Maze rero izo zahabu nazo zigashyirwa mu zindi mashini zizisukura, maze izo zahabu rero zatahuwe muri cya cyondo zigaca mu zindi mashini zabugenewe zizisukura, zikavanaho utwondo duto duto tuba twagiye tuzifataho, ku buryo zisigara ari zahabu gusa zidafite ikindi zivangiye nacyo. Iyo ibyo bisoje rero, zahabu zishyirwa mu bushyuhe bwinshi busa nk'ubwo mu itanura, bituma byoroha kuzihereza ishusho runaka kuko ziba zoroshye. Iyo zahawe ishusho zimaze gukonja, ziba zishashagirana, zigapimwa ku munzani w'ibiro ndetse n'ikigero cyazo akenshi gikunze kuba ari 99.9%. Ariko ibyo bisoje zirasukurwa hakoreshejwe amazi akeye cyane, maze noneho zikava muri ayo mazi zaka nk'imirasire y'izuba.
Iyo izo nzira zose zisojwe rero, izi zahabu zoherezwa ku mabanki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika acungirwa umutekano wo ku rwego rwa nyuma mu mavaruta atavanwaho amaso n'abashinzwe umutekano. Aho izi zahabu rero zongera kuhava zerekeje mu nganda zikomeye cyane zikora imitako n'imikufi yo ku mubiri, aho n'ubundi izi zahabu zisubizwa muri bwa bushyuhe bwo ku rwego bwa nyuma nk'ubw'itanura kugira ngo zihabwe ishusho nshya ijyanye n'icyo urwo ruganda rushaka kuzikoresha n'uburyo rushaka kuzikoreshamo. Maze rero ibyo bikoresho byarangira bigashyirwa ku isoko, ariko biba bihenze cyane kuko byigonderwa gusa n'abagashize. Reka iki uyu munsi tugisoreza aha, ariko iby'ijwi ry'ifaranga rivuga riranguruye nirigarukira mu mabuye y'agaciro gusa ya zahabu. Ariyo mpamvu udakwiye kuzacikwa n'ikiganiro nk'iki cy'ubutaha. Iyi yari Business Chat mukurikira kuri BTN TV. Nari Aime Christian. Naho ubutaha.